Mina nguPetros Ngwenya, ngisuka eGweshanga village. Silimile sibili kuhle. Ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasesithi umhogoyi. Kwathanyela amabele ethu nya. Kuthe kuthanyelile silime kutsha futhi siqala ukulima kutsha. Ekulimeni kwethu kutsha hayi yikho kusibonakala kunjani. Kuyahamba ngani kuba ngcono akufanani kodwa alana akuqala hayi kwaphela nyanya. Kulibisele emuva kangakanani lokho ukuthi lidlele umhogoyi? Alokho kusibisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka besingala kuyinhlanyelo senzo ukucela kumakhelwane onyawo ukuthi singezelela. Yikho ukusitshaye ngakhona inhlanyelo abe singalayo. Yesibili leli ithole ngaphi inhlanyelo? Senzo ukucela kumakhelwane labo ababevalele emagabheni abo khonokho babe kuvalele. Alizange lithole lina kuhulumende? Uhulumende sasithola ngama 2 kg iyadliwayo kuqala.